Karibu sana kairi muraidhiria wa Meru TV kiri mubango tukoinambere kwa tuisha Kagera na watabwatu kuyeta wirane nate tukainambere kwa tuisha Kagera na mugeni wetu rokirirwa emundi hatukainambere kwa tukimurika amantu mwanya no muno amantu makonena mulimo wa nyimba wa nyimba nanse wethiritwe mulimo umuthuku muno sana mulimo ora wethiritwe ukithina meyo ya antu baingi sana aganthiguru na kinya muno account yetu ya Meru na ntiko manyimbi yo yethagwa yithina kethiribia kuria kana mantu mangi lakini boge keno na twina daktari emundi akainambere kwa gitwerecegera mantu mamonde na tukairuta na maingi maigene na mulimo uyu wa nyimba. Karibu sana daktari kiri mubango. Asante sana. Thank you very much no tubakuona kanya kuya tukakarandike ngo twinambere kwa twete aragiria murithiria wetu mantu makone na mulimo uyu mbere ma kethia muraithiria na umwire gugwigwo ambere tuciambirie mubango. Okay, asante sana. Bitawa Murira Ezekiel na daktari wanchukue ruari ana wambita munoru bitairwa ndrare myaka gatatu ndrare Isiolo general mondretherwa kiritira ngui lakini gushokeria Murungu nkatho thainde mucie Meru County na arambe mbithite mbumite ntura kana ciareri untu kwitawa antu bocho nture ne yongwa kwitawa mukuri na kirimu na unciareri nciari mukuru witawa munoru mukoiti uni kwa ciari bakwa ngathomera school witawa antu bocho primary school kuma ungeta secondary kana school era nene ngeta secondary yatawa Kirangondo Boys Secondary School kuma unde kuthiria ndetire college ya KMTC ndaumba kwithira nkigwithia diploma in clinical medicine na surgery kumurira ari antu kweru ari murira ni mukuru imbo yene ndina family mbeta ndina mwekuru umwe my sister ngozitiri mabokiara cia mandu ya babo na antu mwanja akini ngarimia mwekuru umwe witawa Eunice Kinya na wana bakwa ari bele Feva Kanana na Oburaki ndarimi na ari bele nashukuru Mungu no tubabu but I'm still active. You're still active. Utarongamira. Ngona antu bakiwa na kinya bena miaka 99. No. That means very active. Yes, they are active. Sure. Yeah. So, kia uyonde kambira atikiria betu ba Meru mugeni mweni ringi antu babe abateketha so rimono antu betu ba Meru uri antu babe utumakubukende yeli ku karibuni kesho we tumbe kwaria rwa tukweru ari ningwitikia twatethania no tume kurandi na buo no na owe na oi tura twacia tukweru ari tukombo tethia mongo yetu ya Meru no ntu wa mantu yara kana murimo yurayumbite kwithia witu inyilia sana. Asante. Ibwega sana daktari na kinyete tugashokia nkalo no ntu bakona kanya watia wera chiaku na schedule chi tight wa yake ngo twinambere ko igwetukira nageria na Mumeru nasi ntikomenya nato kwenda kwira daktari nuko ina biori ko kauli lakini sawa ukamuria twitaitete na mbere daktari atuambirie emunde turere mantu megena mulimo wa nyimba mulimo wa nyimba mulimo wa cancer mulimo ra twethire tukiona ukithukia mioyo ya antu baingi sana wakarakaro kaigwa nyimba enu aguya kinyeti tritika nyimba enu aguya ire mbithi no tritike mama ndo gatwereze lakini mbere ya mauto tia kinyago mulimo wa nyimba imbio mulimo wetwa cancer imbio mulimo yo nyimba kana twita athomi bayita cancer na ndenda guyariria tuna Kimeru kenda Meru ombo yoelewa na twari na na kimusiburu rende nyimba kutwika ni sero cia mwiri kana mbere kinyagwa mbari yo tubona kenda tumya mwiri o muntu yugwidi. Yes. So Nancy wangu atire kenda tumenya ma au taura Kimeru so mwiri wangu ni daktari na ruwa ampe daktari so kwenda intukira kitawa atom so temya atatu Kimeru lakini atomite atom wo atom ege akuringanira na intuki na atom nyingine nge igwitha cia intuki tawa cell cell plus cell ikawitha intuki tawa tissue
ya batu daktari ukaita nyama ntegure nyama ombitira ita tissue Okay. no to bila bigwiko na tissue paper Mwere goyoretwe tissue. Yes. And tissue yainganira na tissue ikagwitia into kita wa organ. So ya kintu yakira organ pia tumoke atugolea kwina the heart kana nkoro ira ni organ muta yoga ne konde kya mwiri ni organ. Okay. Na kirothetwo na tissue. Yes, kibwithitwo na tissue. So tissue yene organ ya iringanira eka organ system. So bia tumwakusia miruki rura wakusia rweta ruta ki mauri mauri nayo yanenkere nkoro ira iringanda inenkere nkoro miruki kana ruoro atukuyirie kenda yumba kuthambia ndamuruko tukona this into bia bikuwatanira bio bile kabikuwatanira ngwe kemo bikatanira ngwe kenda biombo utuma muri uyu wetu yuhite ayu sasa so endiki antwara tugenda kulelia ruare kiri cancer turolele kintu kitawa cell ndi cell ni mtu umeatoa miro kenda miro amelewa lakini kama amelewa cell so cell iji sia ne kura cell imwe ya kura kana ya sia yani asiara na kenda kwitha kwina cell ingi na ingi lakini cell iji ni example ira toeta white blood cells red blood cells so ikenda si siarana na si siarana ni siarana na coordination mpala na sieta sie kurano to cell ni there na itarire batire okura na yakwa ira tuitana ke abomi lifespan so ine itarire batire okura ne tate yakwa so ke kira nyimba yire ke mwiri omuntu cell isi ambira sia usiarana na ruroro rungi sana na usiarana kote kwa kawaida na tekwa wethire na kutekumba mwiri utekumba control so rayo siara nireo uarwero rwa speed iraitawa uncontrolled growth na iraira uncontrolled growth it is na iwendekea abnormal cells no mwete kawaida cell ete kawaida cell uratumisie uretera uraikia kiniga tweta school discuss kira kikadhani kyake wikia kira kwa cell batire kwithia karia kidhani kira lakini watu ikasele ye itekaria kithani kirene ndiru ni ntukingi mwanya sana ende kumau no te antu itumba kumira kiri mwiri iniwe antu onde kiri mwiri no yumbe okura apart from ento lukunyo mayo kana njwiri lakini ukungi te antu itumba witate so na njire nkuibo kwenda mero amenya cancer ni cells ira cia mwiri sixiara na rwiro abnormally kana burite batire osiara yes so igomba kwa hiyo cancer una nanjire okui ko rira cell ino chiambiria guciara na tuge nyontoni ya muntu yes good enu ndi ne ka kosi nyimba ya nyonto eno ya kosi nyimba ya muntu yeta yambirio osiara na kimiloito nonto muloito ya siara nirao ya kosi cancer bone cancer bone cancer yeta kire damu yo tugenda tuina ya tuita leukemia unaona na sickle cell unaona yeta kutwe for example yaki mila kiu tugenda tuina colon cancer tueta naranjira ya kioro inera ita rectal cancer kana kawata na edra wateneta colorectal cancer so tueta tuina type impingi mno cia cancer yes ibwega mbere rutia njirie kana mbere rutia murika cancer ira chithiritwe gitongoreria kuraga ganthiguruni ntuwinka ikurukite kwina uguge bwa rutetwe ati ingatheti ni kwandikitwe wewe no andirikane ati muntu akiwata wa muno abaye kuru kuwata ngo kwa nyonto ikugirikagiria murimo wa cancer ya nyonto is that true kana imbeto tu ikiuria mzuri but kire kiuria kiu kionde intugra tutikiri to kwari to antu medic ni matera scientific proved kana era science itikiri na gwa manto yatete ate yatikiri tu nonto urambisie ke mwiri omuntu nyonto ni part of sex organ yes Ebi tumaona antu babaingi wanaume mwage otirimana mwari ntu kiambere gira atageta nokona so ndi out in scientific evidence but kama iko yanga miwada abachwa
injira bachwage kugwata muno. Yes. Na hiyo ya tomoke hapa inga gynecologist. They are fighting against it. Ngo bagua neto. Okay. Yes. Kwenda mantu. Okay, bwega sana daktari. To prove. Lakini nomba kwegwere gwete prove. Ari, otegeto yake. But ke kuwata into kirambo mbakwaria no ntungwitekia tokinyira antu neuka kwaya kulaitha bura muntu wengwa ya muntu ya mwekuru omba kusi examine kana kwilaitha murimo yu wengwa nkamwe nkaoneria mumiru urabatire kwilaitha kamethire na murimo yu kana atina itho kethi mukuru ke gwenda mulaitha kana boyfriend well and good like you ngine anda mwekwilaitha ndemi agumwana agakora itha mwana mwega daktari gaturaithirie kwina kanjire chithire twigituika cumu nene sana wati bonene sana aganthiguruni maybe Nancy mbere tutega iria itongeretie na tutaririe types ya chombere kwina age nikenda tukameana ndi kuma kiriu agatwikia kiri iria itongeretie okay so endo ya sorry ya brand kirie kuambiria kabisa cancer ni mbigi mune no tiumba cancer me ya warito kuringana na ara unit so kia kwithira ni cancer kuna skin ira beta na kuna sio beta melanoma so temea kwa tongo sita na sarcoma ndio ira gatrima osteosarcoma kuna maemantu marito ya kisuku kana ya kiundaktari lakini no tuwa show no tumiro tukwenda tethia onete tukueresa kuake tutumba kuyaeta kenda omba kuigwa kwina mirimo yontu iriku no tutukea kwina mauri ira tuta lung cancer tukia kuya kwina tuira kwina miloito bone cancer lakini ukiawita kindaktari atimita bone cancer meta sarcoma yes ndio tubatema lito mama magisi yes osteosarcoma bone osteosarcoma osio tigira daktari lakini kae ne gutiria ndo bateta mcheo changa kinya daktari na marito mama tumagira utia kinya bio kaigwa mtu ayana ga stand okay we ai tripod ndio kiri wa tripod ndio wacho atre lakini ibwega no ndo kiranto be marito ma ya me atolela se into kira kitawa suffix na prefix okay atolela se ke med lakini huyo mtu yake tukwaria menya ya tuna yo daktari lakini tu ya no to specific vote de mtu wetu ate lero kenda tumba wetu ate tento lele kuinerenda kuinera yo tukiriana me kuna specific wa kuya kire arume ni cancer iri kusana sana si affect side ya arume tuinera yuta prostate cancer njira yo si ari gonto murume ukona tukia kuyarengi ki mtu murume akethira ina esophageal cancer kana cancer mumero no ethira na lung cancer no kumeani no tu specific kire arume ukia kuya arume baba ingibo ba kundi batiara ukia kuya ni baba yes no baba mbura murangi ukona ukia kuya ringi at the same men we mantu yara fan bobe nambi so tukia kuya ukiento murume no trimerengi na colorectal cancer yes mtomurume oyo kana mtoto murume no wate cancer ijingi lakini kuna specific ila sio bakwenda mimi ndio prostate cancer tumea kana tutemea kuwa mea witra iki nanse si kweli so gutu tikanerio guru tokiago yake mtumuka watimena cancer and breast cancer of which no yoneke kinto murume yes no yire kembi kinto murume ukiakuya kuna cervical cancer uno mtu muka na tumeo mitrima kiyo kinto murume wana so no kwethe kuna specific so kia weta kiriana kuna leukemia otutime ewe sana ivere kiriana lakini still no mitrima kirembi kianto penyanto banene no bawata they can get it ukoona so ndipo tumakuwa specific no wete ate
utemtu tumba kwetira eno of which ni iki specific creanto bogi creana no we watrima kuyana betha bena those brain tumors kana mimbwa mimbora imba ki utombo bwana kwina ira twita lymphomas ngia bomi beta lymphoma non tukwina system ira tukwarira semanto system kwina twita lymphatic system irerita excess ruiru lymphatic system irerita ruiru excess water kana ruiru rwingi ki mwiri omuntu bitumara ibaso muntu akiwandi na muramumvi so those are lymph nodes gibatu abom to see daktari to see ta lymph node lakini natu nara musie to see ta muramumbi so ke agwa muntu akwe so system wiki awe very affected yo kwita ko ina itukira yo kana no kwita atua ukona lymphomas lakini naso si basi to ya basi to kai classify Hodgkins na non Hodgkins. Okay. Yes. Okay. To classify. Ibwega daktari no ntu tutariria maybe no twethera tukimurika gende maybe mirimo ira yethiretwo kana cancer ira chithiretwo ikitongoreria kiri kuraga antu betu sana aganthe guruni na kinya maybe county ya Meru. Yes. So asante sana no tubwake kwa tubu katatu bwari na njire nkwi sana na Meru amelewe. So cancer tuina ile tongeretie sana then na mno Meru this not a wonder. Itu number no tu number 1. Number 1 yeah. Meru ne tongerete. Yes, Meru tuna tongerete itu number 1. Na tika tuina tutikuwire bugwitha tu number 1 na murimu. Itu tu number 1 na mantu mara mangi mantu mega. Yes. Itu tu number 1 watu betu bena miremia no itu ira athomi baua health is wealth. Kidiratiko buinansi unge kuhapa. It's true. Dayo ke dai bitare kana beteti ate na besumbura antu baba ingi sana murimo meatu yukase murimo yo nanse but no you are the whole community so kire mirimo nyimba ya batu na narabu mete sana area ya Yembe imagine yake Meru County itutongereti Yembe na kubokia manto imagine kinya timbi yes arambu mete musiku wetu Yembe South ikuna tongereti na murimo yo ambi so no wana tuina a lot tuina manto mengi mno tubatire kuya nansi kenda tutethia antu betu so kiure kirore kiomboria kwina iriku itonge katolelira ithano number 1 tuina iraita breast cancer kana cancer ya nyonto tukia tuina cancer ya cervix kana enyumbe murango yo ya mwana no cancer number yana number 2 number 3 kwina prostate cancer of which cervical cancer na prostate cancer kasieta si kolukana prostate cancer sorry tuera nioni saindi ntomuru ya rume toke akwe yake cancer wengi tongeretie tuinaira tuita esophageal cancer kana cancer memero ikenda merura atuelewa memero kuma uke cancer mumero tukathia tiro ni cancer itawa colorectal cancer tukia kolelia cancer yu ni kuna mingi yes kuna lakini ni chitongore ni shirikuni santo betu sana lakini sana tukia kwa saindi of which yes kuna yonto sikose kana leukemia saindi ya western iram idere ya affect yana bani ni sana bonge pro tukia kolelia yonto esophagus tuanara still western na bono ntubwa kunywa saisia mwangi baraba kundo soro wefu buketharuka nazi yo mtu lwa mwigiro soro na bukunde jai kana kanini kanywa soro bokiumanto ya haide na fringe kanywa so akolelia dia tukwarira semanto ya cells kiri kambari onto botu na briefly na ke mwiro muntu umamuromo cells ira ibwethetia tesio ibwethetie rurume na tesio so kwina cancer kwina cells or every part ya mwiri na cells chiayo na differently that's why ukaeka ento kya monkia ukaya speed sana yes aweka juire no iri ari ndai kaire monki kumaete bonge yani
kwina bura se mwiri bangi so werero kayukia into nonto ira muntu manto akauga kanto baba bawikira manto deras yontururume yanturira mumero yomenyererie kintu kya mwanki se lili bwithitie rurume mumero ikambirio sensia kenda adapt ki mwanki jojo si watanira na mwanki yuri deras lile watanira mwanki yu yandaptire yareta seletira au nyoretera mwiri okuthina okay rero umuntu ayukirie biara anywa kwina bura murungu atumbite ya murungu fane mbere ase gole linya atuite imagine ite aitumba angaliara na au mbere mwiri nayo ikira pipe ngoro kwa ise pipe ngoro kabisa kila kitu na akilokitia rakibatire so kya gole le mtu rero kanywa tiara kusi ntoira kuma kanywa cells ira cionde mwanka kwina mamauri sita siensa cia kende kava area adapting nantoe ole yora murare roru araurua ira nansi ngwetikia tuinde tureri ni amiro tuisi tukita wakari na tukolelia kari imagine nate mwiri natia withairo kari uketha kari bwe kari nonto kwa kari chimne iyo chimne na nara de tara na nto yu nanto turira ubona endo ketha me atu ina mwendo tu mimenti tena akaso ngero vule kawani so tipati mero to wete witate yes ende ndawa kare chimne kwisha wewe kwisha na nto yu magere okona inyabo atije atugetara etara inyara iriringa go into so ukyabolelia urari witharu kari kinya nyumba yewo wakiterangi uko rangi we smart lakini aria wa mikira nto nikanjira kuthuka ketuke ibwende kinya mwiri yetu yote ikarora so no iria kuimagine wewe mmeru yo kunywa tiarera urayo kwetia na gundeni waguka urauka ndre na tire mwana tijairi na yes na nomba in brother to brother boku ni ateri dera kunywa thiarera ana parande nabo nyumba nikubakundio mwekuru nkumukundia thiarera nyethira atinywa ndaire kuna twita passive smoking yes nyombigagwa ukenyunya ira au na ndia nyinya nkundera nyingi yes so no kona burato ku introduce antu betu kithene na tutewetate tutekomenya so no kwa kesho ni utethia sana tweri utethia miru betu burato wetate burato umbeka na baraba kwende utethia no tunanzi utethia mtu te wenda wetate utethia bwana sana daktari na ibwega kinyekere antu kwina antu bengi sana nasi na ara online imdiba no batreithite bakurigeria no bathiete na mbere kuthingatira na kinya gumurithite kakwa wina mibiki uri yaku wigitwe ka gauntu auru mwiri kana gauntu takwerewa no wethirwo kiuragia daktari namba chetu cha thimu iria uke screen ni ya TV yaku ukaure daktari kiuria na kaina mbere kwigua agi gucokagiria daktari gaturaithirie mantu ma mirimo ino kuwata antu muno kana cancer ino chia mbere cancer ta ya breast cancer maybe imbi yo yethagirwa ekimereta kana rire kuwata muntu signs iriku egagua enachio kengwe maybe yomba kwigua kimenya nu yomba kwigua cancer kungwata yes okay kiora kikia sana kiu igwa nonto bwa kio so kire dua kire murimo cancer murimo yoteta yetu yonde yes so bate mama no murimo cancer na ni onto babo tote kere kia kuwa kina ikyo kituma cancer na ella bura kuri kwina mantu yara wewe muntu we mwekuru kana wento murume obwithacia yakawikia owatine yes asirati athomi beta risk factors sia wiki owatine bako wata mantu yariku mantu yara nokona yes so nanjire nkwe no tolelie iburi kubumba kureta into ya kiriku into ya kira na mbere tu ya ki risk factors nkenda mmiro amenya atiri kuri beliefs batu twabwithirie sana turi ari nansi
ukaigua mwana akua ena mwana atenda wonkia no tutikethia ate ai yes no tuise iba wao yes kenda bedra bedai beba thongi murungu akwete nyonto yae ya wonkia mwana yes no ndo hata amekera mongo amekira specific yau vitu maona mono ku akiambiria kuandika every mwana ambira iria zero no ndo asoro tipo ino ora bona me abona ekithulumbu no bona vitu mwana ambiria sora Dio bagi. ukiakwithira wina mwana onkia mwana kenda iria rĩrĩa thiete no ndo ingi nuisi ibare ya kuonkia mwana na iria rĩrĩa gikosi into kana into kira kitawa mastitis to yatate na nara kwen no yetawo no me mero nawe ndayo mastitis ke nyang'ombe Ende no agumeta wa mobile. so into yakira ro ikireria yarira ukarea wonke mwana ndikaria ku riyambi yiga Iria rĩrĩa mwambĩrĩo kĩnatha. Kithana kirawe weke onte because tikithana or whatever ukona into kira kiaria kiri nyonto cia ina rirabatire kuonkia into kira kwiki into ki current level of infection infection yiga singira ki mwiri wa muntu it is part of risk factors Yes. no tukwinira twita carcinogenic infections tiga ito ajabu ukona carcinogen ni mwarire ireta cancer ukona no tukwina cio ntu bacteria viruses so ilaike au kumira ntu ikona chance in develop that area no kuona already owe mama usikia at risk Yes. yako develop ya. no kuona na so tio ntu yabu mama re signs and symptoms iro kurasya na te muntu amiawita ate kintu kira ki twambira nakyo kya mbere kansa tumisi nyimba na tumnyimba mumeru no tuimuimbwa Okay. muimbwa na yembe tugita no that can you call it yo muimbwa yo ka katungundi tundwa yambere rie ntundwa lakini ki ntundwa je kwina ira twetambe 9 tumors sorry cancer cionthe ciambĩrĩria na ntundwa na te ntundwa cionthe ciumba kwithira cie cancer okay ngona so kiri mama kitwe for example kiri nyonto eku ukiakwithira ukiwata wata ukaigua ntundwa ndene na kwigro wata ukaigua kwintu kikamene lakini ni ntutu kuna ile ya kawaida lakini kwintundwa ibaswari abnormal kana ile kawaida no rimigirwe ndeni yes ambiria wikira question mark na wakira ni ono ntobatu twita hospitali no twitwa itwe nanse kuwa rafiki wa daktari inyoko lokere were agodimo pipire we ndathimire ya rembi tukuya marafiki wa madaktari marafiki wa madaktari yes tuyara no ntobwenu ukuona so ukiagua ntobure bure no mukiwe wete ukawesti time ita daktari bukarente na bwari no ofichi tukaona ile mwe kurugura bati ko examine nyonto eke kenda igwethe na thina kana thina mbi thina bonge ukiakuinya nyonto mama winora menya tuka kanipu karaka wala ya haume kama ukiakuona into kikara umaira mberia wikira ciuria nonto nyonto ibati kuma tu clear fluid turui tu theru kinya mtu ataona mwana kana haina shida ne vitini no abunase no daktari auga neu ngino vitikania wanto ya mea nduganagia lakini ntieke kilis kana ivumbi ati muntu atanenkereto mwana utiege ntukio batiko no kuri no tambure ngwete misi yo kuwa kana ikora mwana oru are aonkia
Do you believe that? Yeah. Neri arikeja. Yeah. Aya. Everything. Otetegi? Sawa. Ewe ukare. Sawa, so ukia kuona tukira kikiuma. Kuna shida. Kuwe bati kuita to clear. Wiru theru. Sawa. Ukia kuinya nyonto. Ukone kiritandamu. Itibatire. Yeah. Ni makosa. Okay. Unaona? So kwina ibo mwasi ameakuya kwina ira sita symptoms. Ibo mwasi ameakuya abo sibitari na bora we daktari ukona yo twita sign. Taini bora mwasi ira abo tubita symptoms. No, bisu tumbeya. Lakini natwe antu baba inge beta bora mwanka baeta atia bonge nyonto cia kugethera cina murimu. Okuba nyonto cina murimu. Nyonto yari ngitho ko yena murimu. Yes. Nete batire. Atuge daktari tugeri. Lakini ambaudhiri. Unless kubara sida sina murimu eitarira kuona aina mwenye. Exactly. Nyongo itete koria. Rira it is acceptable. No timba imanto amwiri ya tuita physiological changes ana mwiri muritiro mwiri ongwe ngwe mwiri omuntu. So ibo mwiri ni batire mbaye that period it is allowed. Kai gwetekereka itaburu na inyoka yatrabura nonto yathira murimu ukati. Yeah, sure. Ukona? Lakini ukiagugwa murimu yoyo kwa persistence yukurware either period kweya ekuthira murimu kuendelea. Kuna shida mahali. Tembelea daktari. Ukona? Na intukira batu kitumete kinya nyimba tumbolela sieta bwana ntu. Kuna staging nyata twakinya twaririe kuna staging e cancer. Kana brome ya either grade 1 ka stage 1 no to class 5 irasi good thank you not want kuna irasi kura cancer yeta siapia nawe ya wa kuringana na ntu bara ba mkwe ba gwita sebebo mea yato tumara maingi marito nya yanto na unaona so cancer kwirira umeona na ya trito neka tatia lakini kwe stage ya kinya utwike naona ngokabwitiro just ira twita palliative care. Yes. So kya na bila tete issue Nancy. Ni antu mutoi baibo kamurimo akarigane na APC. Aitake muntori ya mwandawa. Okay. Ukamamya murimo yana ithino kumamya. So rereke yako ilipuka murimo umurito sana. Kiri baria kuribo tuge narari na mwana. Yes. Na baba thithagia abortion muno. No kethira uraitira mwana uria kwikuewa mwana uria no rindi nyonto ciaku ciambirite ku build ria mwana. So onto bora no bo affect kinyabu. Good. Kikira kitongi sana Nancy. So dida atu for example kuna era tuita abortion tayari mambo ya abortion no tukao ya abortion turariria so turariria mtura wa ritamu rero urekirie kuateu mirio kuyo sensere kwibyo yuina bio na yukambiria kuburanira mwanora na in case to for example lazima ite korita no umenya wengwa yeah ukona ndio kwa mirimo andi wotatu so it is good kana ibwagirite ueta sibitari kindaktari kwenda yawa antu yaba nasio badhambia na kwa twika ko sasa sawa lakini ukiokira na untubu yes iria rya tikari umboko tikari atuma watu ikanza lakini rera rekaria ku tuire kwina kwina bacteria to virus watu kaambirio kurera kuo ndo tumbo tumoketa atia tena abortion iye mtu abwitherie twe no gwithiria abortion tukumethe safe kana ne unsafe ukona bila tumire no wethe no wethere wa either wa mta nyumbe mwana okay ukona no wethere kuri into introduce ki nyumbe mwana into kiu kwina twitha pathogens kana ira isi tumbo situma muri waku yukareta ukaeta ura yutibatire gwita so breast cancer kiumba kureta no ireta cervical cancer no torende nuona no ambirio tamba nambi yes
so endelea tuketie mantu ya moyo antu ibetha si with a lot of yes ukaithira ni mantu ya abortion with a safe abortion not to abortion daktari ndikirite kuthwithia if it is medical ubona okay no tuketha kango save muntu it is accepted no to anto lose mwana no lose you ina better lose no lose life imwe kendo save yeu yes lakini buruke agwithira bura amero kama Mungu autethio gwithira ine uri yaku paka mwisho na wanda liver na wasi wa mwana ku onkia boya sana miezi sita ndikurumia gantu yes kwina kiure kyankwenda kuria giko na mantu ma breast cancer rimwe wethire muntu rimwe maybe tinomo ukethea maybe nyonto imwe ya muntu nene nkroki irengi enu bado isain kana mantu manthigurwa no akiakiria githongi kiu sana lakini nyonto cia ngekuru tethara cia nene exactly. Okay. Ujaijua? Kata mwasa invent ya kila next Wednesday. So as next Wednesday katura ni sign ndiri kwenda. Nancy. Boga nere ko. Ale no gatura. Nancy. Tani iwoga nere ko idaro ene kere. Kama ya win. Kwa kumbuye nkibwiraga. Owetwiraga nere ko. Ai. Ochwa na roha ataga. Okay, sawa. So tukumana ndikire science ukuona tomanto tu na ambi so nkweja kiregwe daktari na tuomba ku advice mtu jo wa breast cancer mbere tutonya kire cervical cancer kire mtu urambo pa ku advice mbere ra mwasie ire cibitari muntu arete ive murimo na kuri ntona bote bwimwe ryoke bobo atume yae cibitari so mwasi o cancer akiakweya kwina manto yara ogwithacia cancer nyonto that is yes kiri cancer nyonto kiri cancer nyonto nkabwithira itawa general examination kana kuolelia nyonto thayu gwanditikiria lakini temegwithia deningwa kaswa muntu ngeya nanze tire twino kenda teke yeu ikwa nara kutitangwa bwana ndona ka ona so nyonto eu nkameyukia ndemi examine kana ndemi library yonde ndame library ndete ndame olelia na ndona kuri untu bumbira kwina kauntu kombonelia any cancer ntimenya kukarande mbikira tiki nimbi ni cancer kutindikana kuri thimi ida bi nkayukia no tuyuki into kira kitawa ndi aldomi ba ira tuwita ka tissue kanyama karanga kanyama ida kanini kanyonto katumwe nara kwa kansa kete kalaiterwe ithimi bira ibyo bikia bitwire o makansa je kwethira kuriyo kanambi kana gotea nubona so ithimi ne bintu bere ne bio into kirake muhimu of which mbere mbetake ithimi ku into kiranko rege nkabwithia general examination unka megwithia bwa sana tonto kinda kare mbetekiretwe bone uminyainye very good tonga teko inya meaniu lakini kazi ngwekwa tonga lakini ni kuinya ngatira bangi Egona ngatonga nani kuibira ketha ngiso wanu tibiri we inge bangi babita ba kuinya ba katu batire muyai so rira resort rira riwekeya yonka njukasia nkayike resort ira tumkenda mpa mwasio kwa kana patient yokwa resort cia brasi yathiate yaseumira na muntu yo nayo nanse muntu akethe na cancer temto go yomura aye na ta wina cancer we muntu kwenda lot of counseling one muntu kwenda okarua nthi kabisa no ntu bambere na kwenda psychosocial support na kwenda support family na kwenda support cibitari na kwenda support kanisa everybody no ntu into kiraki koro anto nanse
sana cancer that stigma The stigma. wiriro wina cancer Ukaona uonere kifo by I'm sorry to kuwa 1 year ago my wife na lost her cousin yoke So sorry. na it is no to what that stigma kwirwa ake no atakiro mainto ateke tu ali accept yes so as a community kana batu turi community and batu to a community kiantu bakanza tuna responsibility Yeah, sure. Mbere nande mbeja kana mwajio kanse jakirigwa no kari otonie go examine. yes No kari otonie ora mtu abati go examine. Yes. So asante sana no ntobo ende ngutikia kabonelia lakini ende for them ntubravo te dirako ya na kesampo lakini tukuwenge tukeane na walende no imingi so kwena njira impingi mno sana sia ku examine nyonto mwekuru to for example yarira imbise babengi bedroom sio kana nabathamba iri gwitha kwena isisio so no wite kwina njira either yele cia kuthima mbi witokera mwekuru atambukinya njara ciake cithire cia nene Ogwigana. ciana nio ciana na no tigioni na kile yari so wakodelia kiona lakini emweke ni nyonto ciake an item pala so nyonto aitethete njara itacia nyonto no kaigetia ate Niguetia. yetia so nyonto ero kya kone ina kuremero Eza kumba rugendo. yes kuna shida Wanaira yes ote nene ke muntu my friend kanjo weteka matame huko Eka mataburu. alafu Wanaira chiagoire. ina shida Igokira. Jara chiokira na chiokira. Igokira. It is logical. Hiyo ni batire ukira kabisa. Then butu kuona kwa mbere. Kumau kwentukira tuire gutonga. Ezo ngutukita palpation or palpate. Gutonga. Lakini mwakuru ubati utonga amithie ciara. So ukera mwakuru arikire atwasiumwe ko iyo nyonto ije. Ni adante ni oe etagura ya time yakura. So amikau. Wamwira mia yera undi inya ameitanie ku divide na njara nesio ekere daini nase ko ya okama yes kumya ya rimwe ya ile tukona ina party imwe yele ithatu inya so nyonto era wa muonelia ameambiria kuringa na njara ekera tumaira kumenya tumpala round we mwira athikiri bo kwetha kuruntu butisa sasa iratukuwa kamwimbo karauswa amita yonde round aibua ewita wa light palpation kana otonga mpala light kidogo no tukwe mtu nansi ukaguza kemu mwasiri hotonga enya tiko tonga mwasi kenda gwethe na monki kanambi kwe mwasi watonga wone aba bukomenye murimo na kuyara noe aketha yes na murimo lakini otonga atigwa murimo lakini roka inya akaibwae murimo na we daktari kumenya imbi utuma mind roko etiko kwedi ote mwasi noe yago na mtu aikendete osumbura kaindi hakwenda witate kamutethi ukuona umau wa murendere na ukumera twita deep palpation kana kuinya na inya so akaambiria riu kuinya boya teo mose teo pole na mugio omenyerete kuinya Omenyerete kandi daktari omenyerete uga kuinya daktari aruga pole yes na muthio ciara lakini wende tuginya kanya karaka biende kawita atia kakuinya ndira kaibwa kwi murimo itha kuibwa kana kwi mwimbo wa kuibwa wende riu ni abati sense na kamya kwi ntubu kuendelea gutitite atia gutisa sawa kuma wende au ni ora ungitukua ukainya nyonto yaku kona biria bikuma kuo ndakwirunji thai ndamu thai maira uguona so ewi step ya mbere so mwekuru arari mumiru wende ukagwithio ntabuka ibu kwi untu kuona gutibwa kawaida
ita cibitari na ndagitari autethia tuyo no tubwenu na murungu atwete privilege genda gutethia antu betu na ndagitari na muntu nyake ya cibitari akaria atia muntu imuthine muretete ndumia no tu murungu gwete kanya kau kumau kambire mero kwina nafasi ingi no ithire na otina kioni gethe otina kioni kuru tu are still unainua mkono pole pole enda gutawe wekarao kuibwa kana oitate so ukethio uratuwire rimwe ka musego kana ko kana nani kango yes utafunza so alafu na ukabwithia uratu wetwana oni ngwita no daktari weta uratu ambiririe raundire mbere oburatu bwokere bundere bumitonga tonga mpala kumau ke step ibira utenda kulwa ivyo ne ankwa nkwa yes agunde ni nkoa ndene iyo tumita nkoa umita na nkoa nkoa watanga nkoa nkoa kala yenga tumita nkoa na tu nkwa angundri tu amiru bondaru arebe kule presented so out tuire no tongani ukia gwithira mwiri wina mwimbo kana uringi ni basu either ukaimba atura tuire muramumthi watirwa kuru ukaigwa imbo muramumthi ariku so ukia kuba still kwina muramumthi na tiko uringi kana ubona inkoa kwa yina muramumthi nkwa kwa kaimo kaimbeteo nkoa yes ukisikia mama kaigwa kwa ntukimbeteo na teke kawaida na ateringi kana kuruntu akarika sina batire akiri yake amberie kuthwania ntu bagureko ntu yabo yes wow na mbengeruta na mantu mengi sana gatuge maybe murimo yo otia Kenya stage ine ne orakana nende ukwambangi yes kagita kam murimo yo kwamberia bado signs inotwerie kana mantu mara twerie mamuimba na bino muntu akiwekana kwena chingi ere nini ukegwe thank you we sana tubakure kiu so kire ke cancer rira etakura ni thaira kwira twita asymptomatic itithaira ina any symptom kimwasia tumpa utiontomba kuibwa lakini apia sana kindaktari aita cibitari of which kira mwasia ya cibitari ndaritaniro ndererwa kwithia into kira kitawa thara physical and general exam mwasia ngwe kwa tiku yana kwandika no aitu thiongo no aitu mauru no atakuwa matu mbati ukarande na uwe ngakurie kiuri kuma kiongo mwanka mauru wambitikiria ngatonga na kathikiria mato ako kaimo karao na tuikilia teko teka decoration karakare ara kendo thikiria mwansi kura tete ate so rira ke yangi wingi tonga no tonera kimetonga no mbibu ntu gutiri boka winda bura wotibwa ukambewa na kaimu wako yes nakamenya mtuku either nambi iroke ano nkwire witethie njara ciaku waitethia uwe wenka kona lakini yote tate na we mind kwa yambira there is something na riu ndamenya tukambira that ni nkayukia step wira na wewe mwasi bonko ake watu athikanira mantu yake tha yesa sawa nitekinya stage ira ithera iwas yes kinyira ngo tiko igwandomi okay yes anse wali chibitayo tutashondoria ogaru kabisa wana wale tutashondoria mantu makadho kibwa daktari ndikomenya nanse kana kwina kwe mtu mibia alikwenda kule kiurio tererwa nande antu no watu raithete tu ko arugai Purity aroria tere haruga morning guys morning to you aruga wakati mtu anasikia uchungu na anaona pimple imetokea nje yeye inaweza kuwa cancer good kile kidhongi sana pimple we yumairari nano kwithira kwina rira ore onthe kana kaiya okay ukona nakwibara tuirera bena period muntu kwibara betha bena mantu amaingi muno ya sionanilie bibingi sana mantu makurigaria yes so no ithirwe teyo
ntemu plus de muranio no wethe timbi tio na secondly God forbid no ethire rembi irio so brand mo advice no to pimpo unanga kameona ndi daktari ilombe mba kumenya ni mbire ku no turia tuwa kiri tuire ni thaira ina mimbwa na te mimbwa yonde thaira embi cancer te butuire u lakini mimbwa era thaira cancer eje twetambe na tumors iteta kiatha iteta kungi mwiri na yungi spread lakini eje etawa malignancy kama malignant tumors tuma mtu awatu cancer etarwiro muno tuiture cells cia mwiri cio ciarana bura itebatire na te cells cimbea so eje ukaya gwithira ni cancer ikithira kumatuka sana haraka sana lakini bura ke mo device no tontu kwenu ande muona nete kisa daktari urore uri kwinwe na mukira na itukira kithira kirio katukirana ete amuri kiuria kiwa muri nkario na ABCD na muone na amenye nimbi lakini kithira ni muntu mbomba kuona no katwe tukarande na twetathe na tukaria lakini ende kiuria kiu kande tuketiire au tutika discourage mo tuthikiria please lakini mutigiria te kwetha ntao sogiria kiuria kiu bura kubatire kwandega lakini untu bura kubatire kabisa na sa tumwitikirie ete onwe ni mtaalamu kenda atonga na ibua na amenya nimbi yoyonkwa na mtaalamu wa mutebe mumero ogire muithi utheri ati ciaraga koguo kaya kuitha okonekanaje okaya kuitha mantu marawe namo kumenye otitethe na into macokera nkava ya nonto bokuria kiuria kiu na every konge kuria what are signs of cervical cancer tutogomba kutha tugi ankona jaka tugachwa antu kwa cervical cancer maybe next Wednesday maybe not inambe kwa tukirithagiria mantu but no tumutetherie tu kidogo yeah okay it's true ni anto mutiaso tumusogere kidogo inyenda tueta bura no atike ibwere frustrated to ari twade atugete rito tuorite ota sai bwana tupakiure kiu kiri cervical cancer kwina mantu yara mtu na ya tuma akathwaniria cervical cancer one kwina murimo yora tu wibaswo murimo ritie mukou ritie mukou kaita wa athome bameta pelvic pain okay kwa hivyo murimo ritie mukou na murimo yora yote kuthira yuo o musiri onthe yo imanto yo batira wita atia then kwina rukoro raruma ana njira ya yo that discharge ya usiarie okay akona rukorora rukiya na te yoratuani mirimo ya STI kana ya urinary infection yumwera mirimo yeu katote umemenya yonda akimirwe UTI yes wa miolelia rukorora rukethe akwe rukoro kumira njirene still no ambiria wita atia kuthwaniria utubu then kuri bungi nagwo tibura da bwe very key ana bwe muhimu sana watu ikanjire mwana ne kuma damu kabisa na tendamu ya period ya tendamu ya period good na tendamu ya period kana era wa mwana mukuru oku kwa twika after that ngweu ukethira kukiuma damu no wambirio tukuthwanirio ntuburiku then kwe bravo ngina gwithara gwitherire back pain kana murimo omuongo kai unira tu ai maina kuyara tutikonsina lakini bravo ithabo butha tubu mutwaeta iwe burubu wa mberario tumoeta atia so mutikiria wetu kya githira kuri ntubu mwa bugu kwithira okibwa no wite ukalaitho na bebe ntuburapo ya angi kwa device wone daktari uroro kwina uwe Iboyega Mr. Mwari Iboyega nuntu riga oliku Iboyega ntu kwina mbere kwe watu raithiriti kwina uyo ukuria atiri daktari kagita kara bena mukuru wae kana aba autuma ndugwecha wendo akaraga kigagua ururu no mbaku cancer ururu kuiku ororo mbuga daimba utuma ndugu mia ati uyikora kimi yes na abdominal mbuga katene ni atega guogu yes na tikuwa nali kana na intervene nene nkorokiora ntikomenya ona nansi akambira kulekende nonto akolingizwa naendaga arianda
kiu kiuria ki thongi lakini ki manto ki cervical cancer ngwitikia kwi manto yaratwaria untu bura buita bura ibu yau twaria thatu yau yo ibaso kambiria wikira kisiuria question mark yes lakini ki bupo ngibwa bwa murimo nya kuri antu anisi anti bare paga gosio yes wakelo atu prepare emotionally yes akamuripa wamuripa akambira kwe uwo murimo no ndo atiredi he was not ready for that okay so muntu nabanga wewe ni innocent yes ndikomenya nditene ubona muntu nabanga wa so naka okay akwithira ukamubanga urudu kubukatira okay sawa yes Iboye anasi bandu bari wako baba tumite thito gaketha ni ntu wenu ingi chakethi jonko na ingi reja show iko poa niko tuned okay salimia daktari asante sana nonto bwa madha ndio na ndarika ni 48 chierike na ukuruka nyuma ya ithatu chera rukiri murithiria wa Meru TV tucokere nkatho nontu wa kuina mbere ko thungatirite rwari rwetu twina daktari Ezekiel urira agakire mitambo athite na mbere kwa gitu taragiria mantu makoni na murimo wa nyimba na turigoka ku wina kauntu ukweua tika kagwithire no kiuo kimuragia kengo agagucokeria rutiathirikira mbere rutiathirikira nase daktari na njira enkwe buru twategera ki mwekuru ki muntu muka utatwira science cha muntu murume na ndaike ngo cha nyonto ya cancer nyonto kento murume nyonto kinyache cha muntu murume okay asante sana muntu bwa kiuria kiu tukolele kinya kinto murume nwe tumurume nyawe na nyonto na nyonto tumurume me akwa nyawe dawe na nyonto inene lakini kuira sitawa na thomba sitanga inoko mastia lakini una sio tenomo lakini no ethire itha kwi ndawa utumira sana ya steroid itha kwi we nukwelewa but still kinto murume process no wera okay utimwanya ase nyonto nimbi nyonto kinyabwe yes ebo kerio bo keria mbi hapana hakuna teo lakini kaya kunyiri yako kauma tuye yes ibon kwenda gusokio so ukiakwa tawata kinyonto to murume ukiakwa still niwe na muimbo still tikawaida ogatonga toma then kwina murimo na murimo yote wa kawaida inaweza kuwa ni yes ita murimo lakini ntomurume ameteta process ya wita bure ukijenjara tu tabiu hapana ukethirwa then kana kaigwa kwina muimbo yure ariku yure yao menya tuwere ringi muimbo yura yote wa kansa yote taita na yuri yao no watoka ibika tungulutu akaumu lakini bwa sana ndo ndarika na nyonto bu ketha keka tungulutu akaumu yes lakini gateta te no tu cells ira irio singilia undrene okay lakini rasia sia kansa ithaira katungulutu ketha katuki so katonga ikambiria wita na ukonge ku ubona ikamwimba gomba utonga kathira gatethira wakaibwa lakini cells irani yakakwatuki watonga ni wetate yes na ari kwina maybe nyontoni yambi yemenya mtu murume ntona inwengi ukaithira kanipo uka nyonte ya mtu murume ikaumu azin ikaumirite kena kadhuru mutu kanipo nomba kuwinya ithina itherwere kena murimo kana gatina murimo sapa na itubira tuira kiruki nini ikintu myako na sign kabungulu tukaure kana takena murimo ikawita okay no ithero in bad mark yes nyaka winda ke ukura wewe tena scientific evidence na ini ngoja nawe to etikiri so ugetha kaita no ambire wita ate kwa wena question daktari pekambo kukiri baraba gukira nonto baraba inge alekira gwita athimwa na those breaking news no jora chethero ikari ko baba inge te kurega barega gwita kuthimo ni ugwa baraba managia na after ndamenya maumerera kana kinya ukuthuka thi gutongwa yes utongwa kuru kwa pastora na brankira mutikiria Meru TV ukiakwithira kabisa
katwe for example no tu kare tu monto pa time kwina ante abrabeta era cancer yo tu taka kyphosis sarcoma kana yo tu abetha bena mwire bara HIV abetha na murimo yu ya AIDS anto ya bara ibete babati kudima wa at least limo mwaka na bara ibadima wa cancer mtu onge wa kawaida kana lazima ya HIV kinya tu for example bara betha bena miri a week ata bombe time immunocompromised no batira kudima wa at least limo mwaka lakini sana bambo na bakithia atiro ntu bu bara betha bakenya ndawa cia murimo wa HIV kayo mkingo lakini baba ange ngekuru ingi na rume tafadhali antu betu at least limunya myaka 3 wetoka thimo ukamenya bura muri waku yetheti ate bura yuri muntu bukolele bukona mbande nira tukwinka arambi kandi kare mwikuria county where thirikari atwite na mbia facilities they are there lakini si asisaidi nukuona so branki andivaisi antu betu ibete muntu na create time ete athimwe yes wete othimwe nangetha antina yu na roka thimwe getha we na yu so ethira we itekeria nyama entukira ki uraba tu nansi ni kuri ositikia bura wirirwo nukari laime ori umukue for example akuri okarea uwito gwithira wina yu me atu woso me akwe mirimo ira tiso wawa itawo treatment daktari na bukarende no bange witha wina yu tapewa ndawa na maisha yakendelea na igwa sana murimo yu watikanite mapema kiya kumatikana rayo tigomba wita atia utakomba kutiritika ira tigomba kutiritika so antu beto amiro ankubwira araure kuinde kuonde sibitari kana facilities irio niungira mandaktari onde araure kuinabo na twabutethia tuyono ntu bwenu na buyono ntu bwetu na twabwase tutite atwaniri na abu bwatwasi abutibwa bwoya so daktari mbere oinga buru kiri ukotiritwa murimo jwa cancer ya nyontori ikwithera kwina chemotherapist imwiri junde kana ipatie nyonto akithitherwa chemotherapy kiri utiritwa kemo menya tua kemo imanto ndawa na kwina treatment ya cancer tutatu na chemotherapy kwithatu na radiation na itithatu na surgery so kemo atu imanto atu kwina those medication kwina ndawa ira mtu yawa onto into kagithaki kithuku muno ki cancer pain ta manage pain na ndo na bya uyange yothe so ndawa namba igiri ni kwithwa iu tuita radiation iko kwethe nyonto araite tabanonto no yeta ate ikaibwa nara kuko suspect wena cancer kana rai watiganite tate ikaibwa na stage ile takura muno au mtu atebuka so kwa surgery kwina nibwitha sona njire mbiki sana kisanjari no tuye kwethi imukia yura yo weekend amna yukaitwa watu vote supply damu eri eriku erieu bonge no weye kwethi nyonto era na ni ere excess kaitwa na wasura nyonto engi kowekira for beauty purposes na untu yo yonde yekareka no tugote thiai mwasiora sivyo tukua tugende mbere tukinyira ge manto ya yonde tutisi bitara anto bethi ate anto bete bathimwe kugitwa nyonto ine isawa thank you very much daktari no tubakuya twaraniria tuwenwe tukainambe kwa tukimurikaga mantu makone na cancer mithemba enge buga tukarithirino ya cervical cancer kengo twinambe kwa tukimenya maingi mameye na kinyeni unkuthoma maingi by the way emundi na iboya kinya namba ya ntu baba re online etira umagaruka utie mtu ara umagaruka baba thungire no akaba kuongereka thank you very much kire bande baba guturithite ara kire Meru Digital no tuturi live ara YouTube na ibonde baraba guturithite TV ni chiago tukabachokeria nkatho na maybe daktari kwina ntu ringienda ku appreciate kanoka kuwa muntu akaenda ukuulia kiuria private ukagwa tikwe na inya ya ukuulia kiuria ga mitamboni maybe kwe na haromba kuwata maybe we na clinic ya kuomba ukwethera omba kumutethia kana mantu mangi tamara okay pambere kabisa eganchoke nkatho nonto bwa Meru TV mpaka anyaka kenda tumba kwaraniria na Meru betu tubatethia kithomo na kimathwania
akibonde ngukushokeria nkatho sana na kuigwa buri appreciated abucokerekete nkatho sana. Bonge kabisa ngacokeria family yakwa no tutika winde nyombe tikiria mbeyande batire rugirirura nginya antu ana mumba kwaria na antu betu. Bonge kabisa kuri antu ngenda gucokeria nkatho sana sana my dad bwana Dr. Peter Kaindio Mauta gucokeria nkatho sana igwe wa appreciate onto ba support rompete onde maisha mwanka kinyite ni uwe. Secondly ngacokeria Dr. Rufus Meriti county secretary Meru County onto ba support onde rompete from the ward go kuma mathomo ne akwa mwanka kinyite gucokerekete nkatho kabisa na mwekoroge Madam Irene Meriti principal Kiridini D secondary school gucokeria nkatho sana 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 Murungu thira gutharime. Bunge ngacokeria my brother bana Peterson Kamau mwarimu kwa sana no tubagwinte support ira bompete yotoro para bonde tutomete abo para tuitite abo ngui acore na ntori gucokeretwe nkatho na mero bonde araburi buri appreciate sana brothers and sisters gucokeria nkatho na kibara bomba kwenda ndiata KFB WhatsApp Twitter dietwa no umurira Ezekiel Murira kana Murira Munoru waguma na yusi onde wambona wendo ndingira thimu namba ya thimu ni 0710 397 550 kana gemiro atua otheri mwanja imwe otheri ithatu kenda mwanja ithano otheri wadingira na namba eu ngautethi yonde yara ukwenda twacokaniria na support yonde nitakupea nontu ndia nontu bwaku na wale nontu bwaku na Mungu ametuweka ili tuweze kusaidiana. Kutarimwe sana na watu watembelee hospitali tewaetu aki etoke daktari murinya na atia muria guthimenya pressure nini bwarangie na siku ici iko. Asante sana na mwambo mwisho kabisa ni wara mkiaria mire thirikari tuigwite facilities imbea ndaciombote biantu betu na by kwipinto no twathombario lakini akulitira ngutembi gutharimwe sana na Murungu agutharime. Asante sana bwega sana daktari bwega no ndwakoya tuinambere kwa tokea nagiria na tugakinyira muthia wa mubango wetu murithere wa Meru TV gatwithirwe tukiuma rukano ntundeyo na tayari ithainya chiongwa chia rukiri nkatho chi mwanya kirigu ugwithiritwe utuwatirite nasi tumagaruka virani ya ribon the babarea kurekana ya bishiri mbodere igonda gitare mupewa roda kuma kire authority mupewa roda ro kubainya tekoinya koringithia nkaringithia twina thina gaturekana ruke tukeragira mantu makone na kithomo okaiwa twina mutaaramu wa mantu makithomo na muno tukaiwa tukumulika mantu maybe ma CBC na mantu mangi tamara na Jumaine kana Jumatano enu ingi tukaendelea na rwali rwetu rwa murimo wa nyimba ara tukaina mbere kwa tukimurika mantu maingi na kuombewa kwa kutuena kinyanda daktari gongi ututhingatire kengo kamenya monde mama mubango ule ukali sawa ni ukawethera bambetaga ni Faminas wa Kimathi tuwataneta na daktari Ezekiel Muriera tinda bwega nimbetagwa Lance dogo ngakwendera ntuko indongi ndo kamara no nto DJ Tushire akomba kuthura agiwikia mubango ne jujunge ithari yawe ria kinya toshemania tukiaruju